Ka Dr. Amprin Lingdo MLA Barim ke East Shillong Constituency kapan airang biang hak election MLA Araja Arpulai na katay constituency da ka tiket National People Party kalong balada maka bat kiwe pat ki MLA ki bala ekam kimya lej yatli sya ka NPP onnomla ban kami lenti banyo yak sarkar kabas kam hadian ke election habakran hak jelang priang burom yuba Hamlet Sandoling sya ka NPP da ka baong ba ka NPP kadai ka sengsan hima na ka jalami galia ka Dr. Amprin kala thea tenge ya ka seng kongres pat pensrim ya ka longkaman ha ka kongres kum ka wei ka TV serial balay ngihap kersyan ya ka NPP hato kani kamday kapor jong kasaw kasyang kayap ka im pitip kanungot ki MLA ki resign na assembly kum ki MLA shwaya ki election kala juja kum ne balay ka klumar bat balay mangi kinong yalam ki jong pi nginom yarap ban penteli nakabenta ka sensyar ka kadal kaban penmentoy yano yapi upat ba ngihapan kan mau bahap deng kani kasaw kasyang lada omdan kita ki Shipau katway ngot ki MLA kumiba Hamlet pat mga bat kiway ki panganom dadakam bandanyer kertengang ni ladang imyalay kalibat ke NPP hato pinyo ya ka sorkar kabaklan how arpulay hato mangi kinong snong jong kani kajala kabayi kajong ngimpatan ya kata ka jing sya nyon jing sya batay jing sya lamsi samkhmud hakita kinong yalam kibawan na sya kabar jong kani kajala kabait kijongi manobaong yapi baka NPP kaday ka party nong way batay mano yapi kumta kaliyang isi kibadon hakum kita kijat party kibadon kihe kihan sya kiway par kijala kum kanong ba Delhi kanong isyam ka jing jenjar ngataray PUE ya kato ka serial jong ka party congress take kum ko ki serial hindi hang tu hapo television jongi kabisas kabibahu sibet lato manoyano sibet lamom manoyano sibet lakren manoyano baro kile kumadantang kaway kakhet hakatakayeng jong kita ki kongres to kimnay ginong way gito habang iladap san posnem pura kajala kajongi to ay mapiken kinong malim yung kajubam nginyay salami ki siya ti kato kapra pum tukra kaseng kongres one kita kinong yalam ng tanan ng Badali mentahaba ka kongres lasa satang kaling kinong yapom nginle akom no mangi habawan ka eryong jong kaya san pertay ngin syong klikti ngin syong marway hailing kendang hakat kani kajing don kam jong kata ka sarkar ka baskem haw arajar arpulay balay san posnem pat biang mo pat imo kata kartayangi bansya banyalam daka party nakajala jong tang san posnem ladan kita ginong tensyut banyak tukra jek benril tang kajingnya pra tang kajing ya bisni tang ya kajing ya bihun tapay mo pi ki basyong ha East Khasi Hills bat ha West Khasi Hills pet ikiti ginong ba siya ti pet katay ka Gentia Hills kano party siya iwan ki MLA siya yung dorbar tawan tang ar party pet siya ti siya riboy kanungat kita ki party gibadon ar party Baisa tayo sa kito time lom garo kano taligi party gibawan rong sa po ka assembly ar party mangigi kasi
ขัดเร็วขัดพราสิตกินองยาเลชีพาวขัดเวกิปาร์ตีลาได้ฮอกยาอิบะฮัมเล็ดบาอินวันบันยสโนบัดกับ NPP พี่ลองกิบดันบอกฮัตโตอุนองยาลัมจงพีอุนชงตังไฮเวย์สกูตาร์อุนเล็กชะกาสรการมารเวย์ดันบัพลีจิงคังเดินกิบันเพลจิงคังยายบ้ามันรงตังตะกไซเคิลบัดอีลงเนี่ยเดินกำบันยาลามยาพีบารอลังฮับฮับยาลามยาพีบารอลังเงินวาดตะกบอสบาเฮงิมได้ชูบันกว่าอยากินนองยาลามบักินชูสเดนฮักตุกบอสสรการดามันกิบริวยอจิงยารับดามันกิบริวชาชงชลัดbalay bayakren judge penriu tang hakapor election balay mangikin riu pungot kibalak tensai bala jedu pajba ngisong klikti ha assembly hatong iklem ya sad ya kata kajingwan tombor dakaktin nong way hapo assembly bat ngiyeng ngikren dakakasi ngidon kambante song ya laki jong ka judge penriu ya laki jong kinong yalam are menta kiong baya upod usam omday bankta upod usam ujong no bakham dan ki kenrum kenram ki babon pai kmat sekite ki wei kitan om dan kum kata kajing nganga ong ye pi lada pi kwa ya kane kakambakan kutna ai kajing kershan ka bapurah ai baka melim constituency kan ai uway UMLA syaka NPP bakin yo ban yo ya ka sensyar ka kadar ka babit ka babyang kabalingo ka lang andala that election baro kinuwan siya ka boss jong uba Conrad banda ay tang i-football ibarid ru kinyakwa man yasno hakapor election kinyayeng halaki jong kirensan bakinya thalan kane kadai ban kutna bat ngi dei ban penino kajok jong ngi menta bakalawan kapor jong kajingkala kaladai kabenta kinong yalam ban yat peli namar kari kajong ngi kambot party kabot yakinong yalam hato kalong kajingle no yaki shipho khatway ngot ki MLA ki ba join siya ka MPP ringkat bat iba Hamlet pitharay kadai kasruakay kani ka jingwan ka jongpi ka ay mansim yangi kinong yalam bat ngi kwa banyo I yakani ka jingtali nakaway kathan syakaway kathan ngin yang kaway ngin pertasla ngin ya san ya laki jong kita ki issues ki bangidon kam kerke ngim kwa ban shim ya kapor ban ya yo samlang baro kinong yalam ki bayang ki basyong hakani ka stage henry ngada kerpat red lada ka is shalong constituency kalet ban ya rap ya ka NPP topi ki melim scam yang kaway what thing what saya lambaklah kita kilat pathai kubur kibasya syathit kle akad badan ka parti nongway la ijabo man pen pai satay sa kalan garo judon mo unong yalam uban salan shop hakinong songsnong kumbasalan shop mangi pet pangi ki khasi hakata ka jing persyang banyat teli kinong yalam dokar khu kerdo mapi ai mapi yangi kata ka jing ngong scam kenang bangin la ban pen kala Chief Minister jungi wong kumno give NPP 2023 you will see the golden years of Meghalaya kabamot kumno kata ai yangi ka sarkar ka baklan ai yangi ka sarkar ka bag scam ngin sa tackle mangi kita ki issues bangin ay ya ka Meghalaya ya ka sansnem ka babon kijing sayso ka jingkiw ka jingyarap bat ka jing tali kaway